की खूब और का बातें से टीवी. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net foodish. Ordar mapi nginwan ramangi hakrdob ying jongpi. Ka Hnyf National Youth Front South West Khasi District kat kendai terik risau arja usau kala Pynthymmai Nongkitkam na kabenta ka samai tekam nyok snem arja usau do arhajar arpnyo hagani sngi lai don lang kinai lam jo KSU ber FKGGP South West Khasi Hills ba kenthop ya usamla forward man nong rem bat uba Kenneth June nong lan ya Nongkitkam ki Pynthymmai jo ka Hnyf la yo on Pynthymmai da president ka Hnyf sengkimi uba sadan bla Apalagi dapat bukan pakaian, beriu timbulai, kan berbuat menulu, dapat subhan, dalam pilih so, dia lagi bukan popular, Jong Hnyf, South Eastern West Khasi, South West Khasi, bernabat kekerdam, sahabat kapung kekerdam. Dengan pula bangsa Hnyf yang hari ini ojek ini limbah Hnyf kularu bangasmayu nganom sekula yang hari ini ojek ini yang asal Hnyf ni perang khot dari bat ladang sekula dari Pynthymmai Nandai in council maksudnya, terpulai sibul menadap dari sistem, jadi maksudnya Khasi.